tanihi ndhawu lovele ku swi endleni va swi vona hi ndlela yoyoleyo. Yin'wana ya timhaka leti hi nga ta va kha hi bula na vona ha toho hi ndlela yaleyo, kasi hi langutela ku bula na va SASSA. Va SASSA na vo hi languta ku bula na vona hi mhaka ya ku va hi twa ku va le ku pfuneni ka mindyangu leyi nga khumbeka hi mikhukhula eMbawula. Xana va endla yini? Hi ta va kha hi bula na vona hi twa ku va ri yini hi ndlela yaleyo. Mhaka hi leyi, president va sayine nawu va ku se swa pfumeleriwa miholo leyi ta engeteriwa va magistrate, tihosi, van'watipolitiki, va premier, va MEC, va holobye, sweswo. Kambe xivutiso ku ta va ku ka vanhu valavo hinkwavo va mali leyi ku vulavuriwaka hi yona ya va swa fanelake ku va yi kuma. Van'wana va ku va magistrate na vachuchisi na yini swa fanela van'watipolitiki, kasi mi va dzondzeleli van'watipolitiki. Se i swin'wana swa leswi kumbexani hi nga ta bula na hi langutela ku bula na nkulukumba Zwelinzima Vavi hi twa ku vona tanihi SAFTU va komba ku khumbeka hi mhaka yeleyo, kasi van'wana lava hi va lavile hi nga vuya hi tsandzeka ku va kuma hikokwalaho ka tinhlengeletano i va lava yimelaka tihosi hi twa ku vo va ri yini hi mhaka yeleyo, kama ha ta va lava leswaku hi ta twa n'wangulo wa vona ka mhaka yeleyo. Yin'wana ya ka mera wa masipala wa Phalaborwa hi twa ku vo va ri yini loko hi kha hi languta ka timhaka ta mikhukhula leyi nga kona eka tindhawu to hambanahambana ta le masipaleni wa vona hi ndlela leyo, hi ku hina hi ri Palamende ya Rixaka leyi Afrika wa vulavula. Tamaselo eka Afrika wa vulavula. se hi la ku ta twa ku maxelo ya famba njhani hala ka masipala wa Phalaborwa. Yimani amukela meyara laha hi bula na vona hi ndlela leyo. Meyara Nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM na ku vuyisa ka lembe lerintshwa na ku khensani teni mi xeweta. Itikali muhaxi na vayingiseri hinkwavo va Munghana Lonene. Inkomu. A khensa swinene meyara mani kalela kambe a swi na mhaka i njhekanjhekisani wa siku rin'wana walowo. A hi languteni laha hi nga kona namuntlha la ku ve na mikhukhula leyi van'wani va nge ya ha ya mahlweni. A hi sunguleni kwalani tanihi va Phalaborwa ku xiyimo xi njhani? A Phalaborwa mikhukhula yi affecte swinene. Loko ni vulavula na n'wina a hi na mati, loko hi vulavula na n'wina tindhawu tin'wanyana a dorobeni a ti sukuma gezi na mahale. Loko hi vulavula na n'wina lava va waterboard va tsandzeka ku accessa le ndhawini ya vona. Tolo hi ve na mithini, hi na joko leyi khomiwaka every now and then hi langutise timhaka ta ku vanhu va kuma ku yini mphakelo wa mati, laha hi nga langutisa ku hi pfa hi va deliverela na hi ti-water tank. Maboroho ya hina a ma hlantswiwile hi mikhukhula leyi, kambe leriya ra R71 ri kote ku ve ni ri lunghisiwa ku ri ku fambeka, mara leriya ra ka Makhuxwana leri ri nga rona ri tirhaka ngopfu na ra R40 a ma le ku tirheni. Loko ni vulavula na n'wina hi hava na mabridge ya ku pfuna vanhu ku va hundza va ya swirhapeni, mara sweswi mpfula yi nga ha xa namuntlha hi na timayini ta hina na hinkwavo ti-stakeholder hi lava ku famba hi lunghisa la ku kotekaka, la ku nga ta hatla ku kota ku vona munhu a kota ku pfa a karhi a pfuneka. Se loko ku ri hava mati ku hanyisiwa ku yini meyara? Mi le ku ndzeni ka yini? Ku le ku tikeni hina va nga hi hanana hi mati ya swigubugubu ta ti-5 liter lati va nga hi nyika vo ma 5,000. Hi ta va hi karhi hi ya distributor la tiwadini. Hi na vona lava va ti-water tanker na Mopani hi nyikile na timayini va hi nyikile, kambe u ya ma teka kwini mati ya ku yisa le migangeni? Ho va na ndhawunyana yitsongo la mati ya humaka kona. Hi langutise swibedhlela, ni vula ku vanhu va ka hina a va xi twisise xiyimo lexi xi le ku tikeni. Hi le hi twananile ku ri fanele hi ya lunghisa temporarily a bridge leriya ra ku ya le waterboard a li pelele ku va kota ku hundza, va kota ku ya hi pfuna. Mati lamaya va ri a ma se hlantsweka ku va nga nyika vanhu, ku tike ngopfu. Va hi nyika hi 800 milliliter leyi yi nga nyikeki vanhu hinkwavo. Ku na vanhu vo karhi lava va kumaka swimatana, kambe Phalaborwa ya ku kula ka yona va ku tala va vo a va si ma kuma mati na nkarhi wa sweswi. Ni nyikani xifaniso xa Phalaborwa hi ku fika nkama wun'wana a va ku executive mayor va fane va yimbawula a va koti ku huma. Xiyimo xi njhani ka hume loko n'wina mi ri ni nyikani xifaniso meyara ni tatwa hi ku tika ngopfu. A wu nga ta suka dorobeni u famba u ya Giyani, kusuka a dorobeni a crosseni ya le Lulekani hi laha ku nga na xibrijana xa ku sungula a ri tsemekile, hi le ri nga ri lunghisa partially ku ri ku kota ku fambeka. Loko u hundza ku ri na bridge ra vumbirhi before u fika na Mahale na rona a ri fambile.
se ene nakambe hambiloko u lava kusuka adorobeni u ya ta hi ndlela ya le ka makhuxwana a ri fambile na rona hi le ku ri lunghiseni leri se ri nga pfariwa loko u ri Phalavurwa u lava ku ya Hoedspruit a wu nga yi hi ku lera ra le Maika ri vhete ri hlantswiwa hinkwaro laha hi tsandzekaka na ku ya lahla a swirhapeni mabridge ya ku ya swirhapeni a Humulani ri fambile a makhuxwani le va nge le Haniville ri fambile a Lijori ri fambile a Lulekani la Majenje hi koxe ri fambile hi leswo i hasa disaster a ku na mapatu ma hlantswiwe hinkwawo a hi tseleni se swi nga leswi namuntlha ma hlantswiwe hinkwawo hi swilo leswi mi nge le ku swi endleni namuntlha tanihi masipala mi nge Munduku a ku nge fani na namuntlha munduku ku nge fani na namuntlha hi mpela ti-stakeholders mayini wa hina wa PMC mayini wa hina wa Fosco mayini wa hina wa Stadium na va Mosamaria lava nga ta va ku meyara hi hina lava wena hi nyike ti-task ku hi sungula hi kwihi va ready hi ti-resources ku veni ya endla partially loko wa ha yimele mfumo wa hina ku ri wu ta fika wu ta kuma hina hi lunghisile hi ya sungula hi gezi hi ya sungula hi mhaka ya mati hi ya sungula hi mhaka ya mabridge leswi swinharhu hi swona swi nga ta pfuna ku ri na vana va hina loko va famba sweswi ku na traffic leyikulu va tsandzeka ku ya mitirhweni nampundzu loko u suka kaya hi 6 i ya fika dorobeni hi 9 ni nga cheka mi ta swi twa ku ri swi tika njhani leswi khale a hi famba 10 minutes sweswi u famba 3 hours mi hetsela mokwini meyara aye me ani ku mi hetsela mokwini hi swilo leswi mi nge hamfambi mi nga swi vulangi ka vaaki lava va nga va ku va kha va vona kumbe va kha va twa ungeti ve le ku tikeriweni kumbe van'wana a va swi tivi kumbe le ku ndleni sweswi ma ha ku swi hlamuselaka hi swihi mi nge hamfambi mi nga va byelanga vanhu va ka hina a va swi tivi ku hi le ku va pfuneni un'wana na un'wana loyi a nga wela hi yindlo kumbe a yi wanga ku lo tsakama swibye hinkwaswo mati a ma nghena la ndzeni ka yindlo a va ti tsarisele ka makhanselara ya vona hi le hi kuma va Mosamaria siku na siku la hi yisaka swihanano va gift of the givers a va hi nyika swakudya hi kha hi phakela se a hi lavi ku siya munhu un'wanyana handle un'wana na un'wanyana a tsarise ku veni loko va hi fowunela va ku hi lava lavo karhi hi kota ku va kuma hi xihatla ene ni kombela ku ri a va ve calm na va vona ku ri communication ya hina a yi nga ri strong mhaka i network hi mhaka ku a hi na magezi hala madorobeni kun'wana mara namuntlha hi ta humesa mbiko lava nga ta hlaya mara aka radio na swi tiva ku ri vanhu hinkwavo ka vo va yingiserile ni ri aka n'wina mati ko va problem tiko hinkwaro ra Phalavurwa na gezi ku na lava palesa va kwinikwini loko ri vuya na mahale le ku fike ku duvuka Eskom na yona yi busy ku hi pfuna ka swilo swa ku fana na sweswo hi mapatu na magezi va hi tshembise ku hi nyika ti-grader kambe hi kwa bodlomela hi yimele ku jamburixa a va yime ku fowuna va ku ra mina patu hi yimele maxelo ya va kahle hi le ku teni ti-resources va hi nyika va mimayini okay meyara ha ta bula na n'wina mi nga hi heleli mbilu loko hi tshama kha hi mbitana hi ta kota ku va hi byela vayingiseri ku endla ka yini khensini nkarhi wa n'wina inkomu ya khensa munghana lonene hi khensa swinene siloto lexi mi nga hi nyika xona inkomu meyara wa masipala wa Phalavurwa khansela Miriam Malachi ta vuya yisa mahlweni ta ka leswi Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena sweswo mingisero Munghana Lonene FM hi kona ku ta korhokela wena hi yo mhaka hi ku nyike xiviko lexi a xi laveka sweswi tanihi sweswi hi vulaka minkarhi na minkarhi ku lehisa timbilu a swi tiva ku a swi olovi a hi lehisa timbilu swi ta lunga swilo swi ta vuyelela matshan'wini hi ndlela leyi matwili meyara va kha va kombisa ku kule ku tirhiweni hi ku ringeta ku lava ta antswisa xiyimo swibulowani swi fambeterile hi ndlela yaliya va ta andla mabuloho hi la ku bula na vona laha sweswi ku nga ri khale MEC Ernest Rachweni va ta hi pfuna ku hi kota ku twisisa ku endleka yini xiyimo xexolexo va ri ku na mutirhikulori Maforce la try by force i le ka ntirho wun'wana lowu nge le ku endlekeni kusuka le a Waterval i kun'wana ka tindhawu leti na ku va ku ri na va ku hi le Waterval kambe ku ri ha mati Waterval phela swo vula ku waterfall kambe ku ri ha mati ni tiva vanhu va lava vo tala va ri na tijojo van'wana va endla tibolo mati ku ri hava
kambe va kwele ta twa ku va ri xiyimo xi njhani kwele kindlikini ka yini hi ndlela yaleyo loko se hi vuya andaka sweswo hi ta bula na MEC ivi hi twa ku vo va ri ve le ku voneni ka yini tanihi hi ndzawulo loko ku kha ku langutiwa ka timhaka ta xiyimo lexi hi nga ka xona enkarhini lowuwani kambe ke loko ha ha rindzele valavo hi ta twa ku va endlisa ku yini yimani hi pfa hina hi hundza hi laha hi ku lava a hi ku hi la ku ya ka vona a ve le ku kumekeni kambe a hi ngo tani hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula loko government a va nyiki vantshwa chance loko nyikiwa vantshwa chance khalanga ku nga va na laha hi nga yaku kona loko ha yimela hi vokokwani a ni voni laha hi nga ta ya kona a ni ve ri rihlampfu rintshwa ri tisiwa hi ra khale ri tiya hi ra khale mi yi veka kahle khalanga lerintshwa hi rona ri fanele ku ri tisa le ra khale se munhu wa khale na hina ha swi vona hi vokokwani hi nga endla xilo na vona that's why va ku loko munhu a kha a kula khalanga swin'wana i tlhelela vuhlangini se i mani kasi kokwani kambe hi loko munhu a ri na malembe mangani that's why va ku na le mintirhweni khalanga hi tirha hi fika ka 60 hi kota ku ya pensionini va ta hi khensa swi vula ku ta ku munhu waloye se i kurile mi vula ku swa vakokwani kambe leswiya swo a mi tivisa ntekani ya kaya a ri kaya hi leswa swo mi kuma ku na kokwani ve le ku xanisekeni va byela hi xibedhlele va ku a ni xibedhlele va nga ta ni hetisa swi vula ku se va pfumerini ku mina swa mina swi herile tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM komba ndlela kambe ke hi teri hi lava ku bula na MEC kambe ka ta fanele ku hundzisiwa leswi swi nga le Waterval hi twa ku endleka yini Xana ku na nongonoko lowu nga wu kayela SABC Archive yi xavisa mikandziyiso minongonoko leyi u nga yi kayela ku kuma vuxokoxoko tihlanganisi na Happy Masiya eka 015 290 0027 kumbe rhumela email eka masiya@sabc.co.za inongona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM komba ndlela tan khomela mingisero wa mina leswa swi toloveri hi nge swi koti ku swi endla hinkwaswo la veri mutirhikulori Tribal Force ile kwela ka Waterval laha a nge le ku fambeni na va Gift of the Givers se hi la ku ta twa kahle ku endleka yini laha a nga kona Tribal Force Botset in khensa ku nyikiwa nkarhi laha mi nga kona hi le a Waterval a holweni ya vaaki laha ku nga na the Gift of the Givers laha va nga ku nyikeleni ka swakudya eka vadyuhari va muganga wa Elim na Waterval laha mi nga kona ni yime na mukhanselara wa Ward 2 leyi nga ehansi ka masipala wa Makhado yena i Ronald Baloyi loyi lava ku burisana na yena switsongo hi ntirho lowu nga kona laha Baloyi i nhlekani ku va mi amukela eka Munghana Lonene FM nhlekani wa kahle muhaxi va Gift of the Givers va kona laha ku va va nyikela swakudya eka vadyuhari va muganga leyi mbirhi leyi boxeke wa Elim na Waterval tanihi mukhanselara wa 2 leyi vadyuhari leyi va nga ka yona swi vula yini ka n'wina swi vula swi swo tala as muhaxi muganga mi swi vonile kumbexani mi swi twile kumbexani mi swi vonile ka ti-radio ku ri mpfula yi le ku onheni eka vanhu va hina lava hi va rhangelaka emahlweni swi vula swo tala ngopfu eka mina as mukhanselara loko va Gift of the Givers va tivonile leswaku vanhu va hina laha ka Ward 2 va hlangane na nkingha yin'wana yikulu yo pfuteriwa hi tiyindlu yo weriwa hi tiyindlu mapati ya nga fambeki va ta hi assista va ta hi pfuna hi swakudya na mikumba leyi va ta phaka vanhu va hina mahaxi loko ni langutisa vanhu lava nga lawani va tele swinene hi ndlela leyi mi nga yi tirhisa ku va mi hlawula ku lava va faneriwa ku va va nyikiwa swihanano leswi nga kona namuntlha lexi hi nga xi tirhisa muhaxi hi yile emugangeni yin'wana na yin'wana leyi mina ni yi rhangaka emahlweni ku na tilidara leyi fana na ti-ward committee van'wana va BEC ya hina leswaku a ku vi vona lava va byeletelaku vanhu va vona hi muganga hi ku hambanahambana leswaku va ta kuma leswi swintsongo hi nga na swona Gift of the Givers ma nga hi tisela na ku xin'wana a hi ri na meeting Sunday van'wana hi va byele hi Sunday leswaku hi ta va na swintsongo leswi hi nga ta nyika vanhu va hina hikuva hi langutise leswaku mpfula yi onhile swinene eka tiko ra hina hinkwaro ku angarhela khensa swinene ku va mi nyike nkarhi wa n'wina lowutsongo ku va ya burisana na n'wina na khensa muhaxi inkomo khalanga Phephi Mapevula hi khensa swinene ku va mi nyike nkarhi va tlhela ni mukhanyo to nga ri khale hi ku ka ha ri na lava ku burisana na vona ta kuma vadyuhari lava nga amukela ni ta tlhela ni kuma na van'wanyana kusuka eka ka Gift of the Givers ni
vutisa leswaku hikwalaho ka yini va kunguhata ku endla mhaka leyi nga ku endlekeni namuntlha laha. No, a khensa ni tshemba ku nga ri khale mi vula endzhaku ka awara yan'we kambe mi ta vulavula na muhumelerisi a khensa swinene vana na nhlekani lowunene ku dya ku engeta inkomu mitsetso mingisero Munghana Lonene FM hi ndlela yaleyo buti Ronald Baloyi stadium ke bera xiheli stadium xa ka Waterfall xiphiqo yini loko a ku ri mme kwala na ndani mi vutise na xe xivutiso ku vayingiseri va ni vutisa ku hikokwalaho ka yini xi nga heli stadium lexi ya ka nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya n'wene loko swi hi vuya kwalano hi laha se hi nga ta va kha hi bula na MEC va hi nyika xifaniso xa ku tanihi ndzawulo ya mintirho ya vaaki magondo na switirhisiwa va le ku voneni ka yini ka timhaka leti nga le ku endlekeni a Limpopo hi ku ringeta ku ololoxa xiphiqo lexi xi nga vangiwa hi mati timpfula ta ha ri kuneni ka tin'wani tindhawu kambe hayi kun'wani dyambu se ri nga ra sungula ku vuya hi katsongo no va na ku khongela ku loko ri vuya dyambu leriwani ri nga vuyisi leswiya swi hi xanisaka loko hi ri ka tindhawu tetiya ku nga malariya dari tinsuna ta dari hi swona nge le ku khongeleni swona sweswi ku xikwembu xi hi katekisi ku swi nga vi kona hi ku leswi mati ma nga tatisa swona nhova liya hinkwayo ni na ku chava ka ku loko ro hisa ivi ri tlhela ri nga hisi ngopfu tinsuna letiya ta rila kambe swi ri tana hi kume nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya n'we hi twa ku awara ya n'we mahungu ya misava ya ta va yimise ku yini manikosi na Chauke va yime ku lunga ku lava ku ta hi byela swoleswo hi ndlela yoleyo nakona ku Afrika wa vulavula ku ta ya mahlweni endzhaku loko hi kume tinhlokomhaka toleto ta mahungu hi ndlela leyi ya ka yona hi leyi eJohannesburg Tembisa Alex Nasoweto ku ya kwala kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula se mi hleketa ku hindzisa ku yini mi ringeteni ku vulavula na va makhanselara sweswo re a bile na vo vanhu ri vuja ri ra mo le dilo fela ali feli ri ile mobani vanhu ri vuja ri le tlamu ka mkwalo ri kita mobani va ri vuja ri ka mkwalo ra ku ndira ka wada ra ku ndira ka ene nkhale ku mobani yana ri kabisa ri na ile ya ina na vela u ta fita rasu ene swi vula ku lan'we mi nga kona ku hamati ayo awuna me tibuleke mo tana na leti nga emihleketweni ya wena hitwa Afrika wa vulavula Afrika wa vulavula yi kona ku ta korokela wena loko ti-results ti huma u ri mutswari a wu tshembe ku n'wana wa wena yi ta kuma ti-distinction a nga ti komi loko a fika kaya hambi i kume yini wena i ri mutswari i fanela ku tsaka na yena swin'wana botbet swo vava i vatswari va teka mali aka swigevenga leswi xanisaka vana va vona va teka na swakudya va ya va sula tikheyisi botbet hi ku ya hi leswi studies lexi xi nga endliwa hi va ka department ya ka human settlement office of the disclosure loko swi ta ka ku i lomba mali vanhu va ntima vo tala va fita kwalaya ka 527,000 mulungu lowu tirhaka na yena i ta nyikiwa 2.5 million ya ku va a lomba mali khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu ntsena eka Munghana Lonene FM Makombandlela ente hi swimingisa Munghana Lonene FM sweswi hi nga ku tshembisa ku ri ta va ri na vona MEC wa mintirho ya vaaki magondo na switirhisiwa ya Limpopo MEC Ernest Rachweni i un'wana wa vatirhi wa varhangeri lava va tirhaka hi ku hiteka swinene loko va fika lava fike na nongonoko un'wana u nga fika u tirha kahle nongonoko lowu hi nga ha twi timhaka ta ku patu ra hina ri fambeki va wu vitana dikgerakgere se mpfula yi ta yi fika yi ku backsnot se hi la ku ta twa ku va ri yini ku ya emahlweni hi ndlela yaleyo MEC inhlekani good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Good afternoon my brother and afternoon to our listeners. When you came into this department I used to praise you and say you brought about a program and it's doing well because we used to be inundated with calls, people complaining about roads and stuff. Now it's back to square one. How are you facing the situation now? Hey, no, thanks very much. Let me indicate that the situation is bad, and we hope that something
can happen as soon as possible. The fact of the matter is that we don't even regret for launching our hashtag Dikgeregere Service Delivery Initiative, because the aim of that program was to make sure that our communities are accessible, our roads are drivable in the main. But now we're in a disaster. It's floods which all of us have not planned for, whatever is happening. So, but obviously this situation is not only affecting those gravel roads in the main. Also, our tar roads are affected. Some of our tar roads are cut off. So our bridges have collapsed. So we're in a crisis. But we hope that with what we're doing now as the Executive Council of the Limpopo Provincial Government, as led by Premier Dr. Poppy Ramathuba, will be able to overcome whatever is happening now. Talking about overcoming what is happening now, what is the kind of program of action that you are intending to take? Currently, now I'm from the Executive Council meeting of the province, where the Premier also instructed the meeting that we have to defer all other issues and only focus on disaster. And we must not even take time in this meeting. That is why by 12 o'clock we were done. So we're trying by all means to bring back the situation to its former glory. Currently, we are looking for an amount of more than 5 billion to deal with the infrastructure challenges that we're having now in the province. And only 1.7 billion is needed just for the Department of Public Works, Roads and Infrastructure, because we have more than 439 roads that are wiped away. So we really need assistance as soon as possible. But remember, as the provincial government, last year we took a decision that we must take 1.2% of our total budget, which is around about 900 and something billion, put it aside for this type of situation that we find ourselves in. Our MEC for Treasury have been instructed by ESCO to then start with the processes to can get that money so that we can hit the ground running while we're still waiting for National to give us that disaster money. And I'm happy because you want to hit the ground running. I'm looking at a town like Phalaborwa, for example. It's like it's cut off. No one can go anywhere. Do you have like places where you say, as a department, these are our priority areas? No. It's true. In particular, in our two districts, which is Mopani and Vembe, our teams, our Dikgeregere team, are on the ground. Because even just 2 days back, I was in Collins Chavani, where in the morning we were shown a bridge that has collapsed. Fortunately, our machinery, our Dikgeregere yellow fleet was there together with our employees of the department, the ones that we have hired, the 590 that we have hired in the space of the year. They were there to help the situation. And guess what? Before 4:30, I got a call that MEC, we have managed to reconnect our community. And the community they then called, also appreciate the swift response that we have made in that part of our province. So same thing applies to Phalaborwa, where our machinery can get access. We'll be able to make sure that we reconnect them. Somebody sent me a video about the very place you're talking about, saying, here we are now, the bridge has since been fixed. Let me take a 1 minute, it's a 35 minutes commercial break. Maybe we want to see what is it that you are doing today that will make a difference tomorrow. Then we will say today it's not the same as tomorrow as you move on. MEC balawa ibula kuna bona mingsero mganalone femi MEC wa mtiro ya baaki magondo na stresi wa bakomisa ku ilata ni ndawulo bengele kutirena ko kubona leswaku xiyimo xi tlhelela matshan'wini vengeri va sungula ku komisa timhaka ta ku kavula loko va sungula nongonoko
luwa wa dikgeregere xikongomelo nkulu a ku ri ku endla leswaku mapatu ya hina ya fambeka se va vuye va wu endla nongonoko woluwa naswo va tinyungubyisa hi nongonoko woluwa kambe ke sweswiwani timpfula ti nga na a swi vuli ku va nge koti ku yisa mahlweni na ntirho wolowo va nyika xikombiso hi riendzo ra vona lera va ri ka rona ka masipala wa Collins Chavani va kombisa ku hi yili ivi hi fika hi kuma ku na patu rin'wana ka tsemeka n'wina mi nga ri tiveki hi hala ka Ngezimani ku tsemekile kambe va vuye ndzawulo ya tirha a va tholangi thendara va endlangi nchumu vatirhi va ndzawulo lava nga va tirha ivi va hetelela va lunghisa ndhawu liya va nge lunghisi hinkwawo ku hi siku rin'we kambe ku na leswi va nge le ku swi endleni ta vuya ni hetisela na vona ni twa ku xana loko va kha va hetisela hi yisa kwini mahlweni ta ka leswi palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ntiyiso miyiselo Munghana Lona FM na MEC Ernest Rachweni ivu MEC wa mitirho ya vaaki Magondo na switirhisiwa ya Limpopo lava nge le ku hlamuseleni hi laha va fambaka ha kona. MEC, thank you very much for staying with us. Let's look now. We have 3 districts as in Mupani, Bembe and Sekhukhune. Of course, they differ in terms of the degree in which this flooding have affected them. What is your program of action? Of course, you spoke of what the Treasury is going to do, what you're expecting from national. We are in a disaster now. What is it that you're saying from now on? What you'll be doing as we restore what we used to have in Limpopo? No, thanks very much. Let me indicate that all our hands are on the deck as MECs and the department, and together with our municipalities. We'll make sure that we are trying by all means to bring back the situation to its former glory. If need be to redirect some of our budgets as the departments, we'll definitely do so to make sure that we reconnect our people. The fact of the matter is that lots of lives now are on standstill because there are no economic activities. Yes. Because our bridges have collapsed and some of our communities can't even access just shops to go and buy bread. So we'll try by all means to make sure that we bring the situation to its former glory. But as government, we have to also strengthen our disaster center. So that if this type of situation come back again in the near future, we must not be found wanting. We are aware that all our disaster centers are up and running, all our districts, but I think we also need to strengthen them. But also, as and when we'll be reconnecting our people from our department, we must make sure that we build quality roads that will also be resisting all this climate change that now I think we must just agree that we'll live with it. So, but now as government, we are going to make sure that we prepare ourselves for even next year that if this type of weather can hit us again, it must find us being ready. So we've learned a lot of things in the situation that we find ourselves in, but all of us, we all know that we have not planned for this, and it's a disaster that all of us must accept. But we are appealing to our communities that in those low-lying bridges that you think that they have not collapsed, you don't know what is happening underground. So we're appealing to our people that they must not try to even cross our flooded rivers, because in the main 18 lives that we have lost, many of them are those that have been wiped away by those type of situations. So we're appealing to our people to stay far away. Those kids that were instructed not to go back to school, they must wait for the Department of Education to then issue another alternative communique to that, so that we don't lose more lives. But the fact of the matter is that we'll try by all means as government to bring the situation to its former glory. I see. I'm happy you also spoke about things that you can say are the takeouts, the learnings, the issues you raised with regard to disaster centers. And when we go back to low-lying bridges, some of the issues or some of the incidents that we were even shared in social media were things that could have been avoided. So as we
conclude, MEC, what is it that would be your message to our people out there regarding that? Because people were trying the strength of their cars. Some were even showing off with regard to how they can cross a high-flowing river and stuff like that. And some ended up, unfortunately, losing their lives. No, a message to our people is that let them not even try to do that. And they must at all times listen to their leaders. Our ward councillors in the mains and our traditional leaders down there are the only people that must direct on what must happen. They must not rely on social media, and they must not even try to think that they can make or do contacts. Working this thing of TikToks and content, yeah, about the situation that is happening now. So we're appealing to them that they must just know that this government of the ANC is a caring government. We are going to try by all means to make sure that we assist our people. Just yesterday, we were also in Venda, where we were accompanying our Honorable Premier, giving the relief to our people there, together with the MEC for Social Development, so that those that does not have food in the main, so they get that particular assistance. So we are going to try by all means to make sure that we work together with them. But for now, let them be allowed to be led and guided by those that have been given power, because they are the only ones that are going to lead them to the right direction. Rajweni, is it linked to chieftaincy or prophesizing? Because you remember the interview you had, I saw it on social media. You had an interview when you were discussing the issue of the bridge at Ndambi, the bridge that is still under construction. You were saying, no, man, you need to do a good job, because if we can have a lot of rain here, this might happen. And 2 weeks later, maybe 3 days or 4 days later, it happened. Yeah, So that is why we're appealing to our people, or please let them just give us a chance and be allowed to be led, because we are the only people now which can come to them and give them the right information that is reliable. So if we can be given that space, we are just going to do our work, and we can also assure them that we know that this type of situation, there are people who want to unduly benefit or do wrong things. So we are going to try by all means as government, especially as political principals, to guide the situation that we find ourselves in, so that at the end of the day, this disaster must not be used to do wrong things. I see. I'm sure we're not going to have a commission of what disaster, because we're used to that. But be that as it may, MEC, thank you very much for your time. We really appreciate it. No, thanks very much to you guys of the media, because you are also playing a very critical role in the situation and that we find ourselves in. And we really thank you for that. I can't. So mix from Ganalon FM, MEC, Ernest Rachweni, lava kava ni kashifaniso, shayela swilo swi nga biyako. Mbatulu va kava vulavula hi tinhlayo nta mi byela ku ava ku yini ku ya mahlweni, kambe ni pfumelele ni sungula ni hunda ela. Hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Africa wa vulavula. So mi commissioner wa SARS ango ni nyikeni mali ku ni ta hlongorisa yini, ni ta hlongorisa ti-cyber criminals. Hi ku sweswi technology yo yi karhataku ngopfu, ti-kleptocracy yini ma n'wi vona ku munhu loyi a nga tirhelo mara wa nyuka i na mali yin'wana mi nga yi twisisiku i yi kuma kwihi, hi mhaka yini, hi ku i yin'wana wa laha va nga ka ti-cyber criminals. Ma yi vona milovu. So SARS sweswi yi lava ku hlongorisana na vona, va lava ku endla mali ya migunyata. A va pfuki va helo, mina n'wina hi pfuka hi 4 hi ya mitirhweni, mara va pfuka vo tshama, mara va na mali ku tlula vanhu lava tirhaka. Timhaka leti hisaka. U tikuma ntsena eka Africa wa vulavula.
ile ka Munghana Lonene FM komandela kha hi vulavula na MEC Ernest Rachweni namuntlha xikongomelo nkulu xa nongonoko lowu ku va va fikela a ku ri sweswaku hi la tatwa ku se ve le ku endleni ka yini se va ngeri va le ku tirheni matimba ku vona leswaku vaaki va kota ku fikelela lomu a va fanele va fikelela kona xin'wana swa leswi va nga vulavula hi swona ku kolomu ya ka 1.7 wa mabiliyoni ya tirhandi yi ta laveka ka ndhawu leliya ku endla leswaku ku kota ku va ku langutiwa ngopfungopfu ka timhaka ta matshamele na ku lunghisa leswi vaaki va nga ha koti ku swi fikelela ni swi vonile mina ni ri Ben Store hi ravuntlhanu ku a Giyani a ku nga talangi ku ya hi leswi ni nga swi tolovisa swona hi mhaka ya ku vanhu vo tala va swi koti ku ya Giyani kambe sweswi katsongokatsongo swo ka swi hunguteka hi ndlela yaleyo se hi yo mhaka ni tshemba ku swi ta hetelela swi famba na ku ni tsakisa hi loko va ku va ta tirha hi matimba ku vona leswaku ku nga heteleli ku va na xiphiqo lexiya xa ku va loko se ku hela leswi se ku tengiwa ku tirhisiwe mali yi nga tirhisiwi xiswona se hi sweswo hi nga swi langutela ku swi fanele swi papalatiwa hi ndlela yoyoleyo kumbe timinete hi nga se awara ya n'we a hi tweneni ku try by force yana u ri ku endleka yini leyi a nga kona aholweni ya vaaki ya Waterval try by force Dr. Ntsheko swinene ku va mi nyike nkarhi nakambe laha ni nga yima kona ni yime na un'wana wa vaakatiko lava va nga amukela swihanano leswi nga kona namuntlha swi nga ta na va ka gift of the givers avuxeni mhani va ku va hi mi amukela ka Munghana Lonene FM minjhani hi pfukile minjhani ni vulavula na mani kusuka ni vulavula na manani Mkhari kusuka kwala eLemi ka njhakanjhaka byelani mina mani swi vula yini eka n'wina loko va ka gift of the givers va minite na vona mi khome mikumba na swakudya hi ku hambanahambana ka swona swi vula yini eka n'wina hina hi tsake ngopfu hi nga swi langutelangi hi tsake ngopfu hikuva hi nyike na mikumba na mati swakudya swi tele ku hlaya i ku xurha hi ri a va tlheli va hi nyika swin'wanyani hikuva leswi va nga hi nyika swona a hi nga swi hleketelangi ku va nga hi nyika hi ku na xinkwa xi kona hi to fika hi ndla titiya na mati hinkwaswo se hi rhandza ku khensa ka va ka gift of givers leswi va nga hi endlela swona timpfula tona ti mi khumbe ku fika kwini timpfula ti hi onhele ngopfu switarata swa ha fambeki na vana va hayi xikolweni na tindlu mati me le ku fefeni ndzi lava van'wani va wele na hi tithoyilete tindlu tin'wani ti wile then van'wani vo tshama ndzeni ka mati sweswiwani khensa swinene mhani nkarhi wan'wina na mina ni rhandza ku khensa ni mi rungula i Botchalanga okay Vona va nga vulavula na vela ku le xikolweni xa boti wa vona va le ku yeni vana hi timpfula va tsandzeka ku khenseli swinene inkomo hi sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM mali hunda hi languta ka timhaka leti nga endleka yeneni ka matsalani general wa the South African Federation of Trade Unions SAFTU ku nga nkulukumba Zwelinzima Vavi. Mr. Vavi, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Compliments of the season. Oh, compliments to you. All of you colleagues at the studio there. I don't want to call you comrades. They will accuse you of being biased. Yes. As family, at the friends level, everywhere. No, the best for 2026. We hope so as well, Mr. Vav. Maybe same to you. Let's look at the situation wherein the president has since signed and allowed that the proposal for salary increment can now be enacted in April. And understand as SAFTU, you have released a statement with regard to that. Can you briefly share with us your opinion on what the president has since allowed to happen from April this year? We are strongly, vehemently condemning this proposal or decision by the president to increase their salaries as the public officials at 3.8%, and because we feel that it is totally insensitive to the realities that are facing our people. I'll just come back to that now. But let me just explain. A 3.8% sounds very small if you look at it from the percent point of view, but it is actually 133,000 rands more per year for the president. It is 106,000 more for ministers. It is 100,000 more for the premier. It is 87,000 rand more the deputy minister. And yet, whilst that is happening, we all know that
workers have initial minimum wage of just above 5,000 rands, and many workers survive on 3,000, way below that. Even though there's initial minimum wage, many employers are simply not paying that amount, and government is not coming to the party to ensuring that it can enforce that minimum wage. So a big chunk of workers who should have been covered by the initial minimum wage, which itself is inadequate, which itself does not even cover the real basics of life, which itself get consumed by a food basket, which today costs 5,500 rand, without having to pay electricity, school fees, uniform, clothing, and that 5,000 is itself an insult. And that's why we're saying that, look, these guys are not sensitive. If these were the guys who were really pushing transformation, ensuring that every worker is covered and protected by the current Labor Relations Act, basic conditions of employment, minimum wage, and all of that, we will then say, yeah, they are talking. And we're not talking about these massive amounts of money. We must also take into consideration that all of them are covered by something called the Ministerial Handbook, which gives them massive other forms of benefits in addition to the money. They get luxury state-funded vehicles, fully maintained, insured, based on regular cycles. They get official residence or housing benefits, including maintenance, utilities, and security upgrades. They don't know what it means to pay electricity bill. They are enjoying an extensive state-funded travel for officials' duties, including top business class, international flight accommodation, all manner of other meaningful personal costs covered. And they enjoy a top-tier private healthcare, largely funded by the state, whilst the public hospitals collapse under austerity programs. Austerity doesn't reach them and their benefits. In fact, austerity program stopped just before it reaches the handbook. They have a full-time VIP protection 24/7, armed bodyguards, blue lights, convoys, in their residential area, security 24/7. We are having to contend with a criminal system that is collapsing, a criminal justice system that sees at least a detection rate that have collapsed to 40% for murder, meaning that if you commit murder in South Africa, there are 60% chances that the state will not know who committed that murder. And even when you have been detected, their own records show that only about 15% of the people arrested will eventually be convicted for their crimes. It is only about 9% of the women who get raped ever get justice for that ordeal. So our education system, our public infrastructure, our correctional services centers are overwhelmed by numbers. Nothing is going right here except in few cases. And the people in real sense do not deserve any salary because after all, most of them are multi-billionaires. They are in business. And then they hear us talking about poverty, unemployment, and hunger. They don't know what we're talking about. And that's why one of them says, we are basking in the sun. And that's why we have so much levels of unemployment. No, Mr. Vavi, unfortunately, I'm left with a minute. But in this very minute that I'm left with, within that very basket of people that are affected by this decision by the president, I'm sure there are those that you think they deserve to have been getting that increase, isn't it? The magistrates. The magistrate will get 4.1%. We wish that they could have received much more. In fact, the chairperson of the magistrate forum is saying they don't need a salary adjustment. They need a total review of their salaries and their working conditions. They're facing overload.
They're facing terrible working conditions, no filing system, no laptops. They're facing lack of security. Criminals now kill each other and kill witnesses right inside the magistrate courts, left, right, center. Whether you are in Mitchell's Plain, you are not safe, or anywhere in Venda, you are not safe as a magistrate. They're facing a massive work overload, sometimes up to 100 cases they must resolve in every month. And yet they are tasked to interpret the law exactly as the Constitutional Court President, who nearly receives exactly the same amount of what the president receives. There should have been a scaling to reward more the magistrate and to liberate them from the current poverty. Before you go, what about the chiefs, the traditional leaders? In 10 seconds? No problem. They earn low salaries. They earn low salaries. We can't even talk about them, except one bigger than, this concept, we are equal, but others are more equal than others. Because Natal one have no qualms whatsoever, because beyond the salary, he gets about 70 million rands a year. And I know that I'm making myself unpopular, but that's the truth. You don't treat people unequally, and you think that they will all respect you. Mr. Vavi, thank you very much for your time. We really appreciate it. Thank you very much. Inkom. So ming saram gana lona nefa akumi mangem sava na man kosnat jaw kinhleka. Etshwane, Pheli, Soshana Marabi, Mams. Katsanale Makaunyane, hina wena hi 95.6 FM. Mngana lonene FM, Makombandlela. Isa soming sarom gana lona FM inte bot minute tena bila ora ya komenaro. Lesa ebula sona na tatana Zwelinzi Mavavi tani matsalan general wa SAFTU akursungan so lesa ku sakusuringanya to sa miholo ya ba ofisiri la ba nga ka tiofisi ta tipolitiki na swiyenge swo katsa tihosi na ba magistrate na ba chuchisi ku vulavuriwa ku timhaka ta miholo mtatsundzuka va magistrate va zi va nga kombisa ku vilela na ku muholo lowu a wu ringanyetiwile ku va kona halaya ndzhaku ka a wu ringanyetiwe ku va kona hi nkarhi luwa wa a va le ndzhaku leyi hi nkarhi hi n'waxemu hi n'hweti leya ya Dzivamisoko, kambe a wu va kona wu ta va kona lembe leri hi n'hweti yaleya ya Dzivamisoko. Va yingeri sweswo hinkwaswo swi nge pfuni ka ku antswisa miholo ya vona, kambe leswi nga ta pfuna hi loko ntsene ko hetelela ku fika xiyimo xa ku va ku cinciwa ku langutiwa hi vuntshwa hi ndlela leyi va holerisiwaka xiswona. Va ku hina swa vaholobye va MEC na hinkwavo lava ku va kha va ngeteleriwa timali teteleto a va swi voni hikokwalaho ka yini va ngeteleriwa timali teteleto, hi ku ku na lexi va xi theke ministerial handbook lexi xi vulavulaka hi timhaka ta mimbuyelo leyi va yi kumaku loko va ri vaholobye va hehla ku na timhaka ta ku tiva ku hakeriwa mati kumbe gezi i swilo leswi vungutiwa kunene na ku vanhu va koho va ganyini vo tala va voho hi yo mhaka van'wani va voho va nga chavi na ku vula ku vanhu va le ku laveni mintirho vo loloha. Se vengeri timhaka ta toleto ekuru Mavavi vengeri i timhaka leti a ti fanele ti langutiwa. Se ni ri tihosi tona ke va nga tihosi futhi ti hola mali yitsongo ene hambi swi ri tani a ti fani ku na lava va nga le a KwaZulu leyi koho leyi KwaZulu va tlhela va kuma na mpimanyeto wa ku tlula kwalomu ya ka 70 wa miliyoni ya tirhandi hi lembe ya ku antswisa rixaka. Leswi na tihosinkulu letin'wana ti nga na mimpimanyeto ya swona se n'we ma kwetlembetana ni anakeni ku hami luyi a nge vi hosinkulu luyi a nge vi se lo mi nga mi kwetlembetana mi kutani mi va mi kha mi kwetlembetana ku 70 wa miliyoni ya tirhandi ma nga tika rixaka ra ka n'wina mi ta kota ku ndla mitlangu ya ndhavuko hinkwaswo leswiya swa ku endla ku rixaka ri kota ku kula. Mavomaka kona se tin'wana ta timhaka leti kumbexani hi nga vulavula ka ha tona n'we matitwelo ya n'we hi wahi timhaka ta ku ngeteriwa ka miholo hi ndlela yaleyo. Hi ta bula na n'wina loko hi ta va hi bule na Rikhotso la Rikhotso hi ta bula na vona va ri va suka ka SASSA hi la ku ta twa ku tanihi SASSA ngopfungopfu ka tindhawu leti ti nga khumbeka hi mikhukhula va le ku va pfuneni njhani vanhu lava. Mi ta tsundzuka ku va SASSA i xiyenge lexiya xi langutanaka ngopfu ku na midende liya ya nkarhi walowo tani
liya ya ku pfuna loko ri hansi ka ntshikelelo yi ndlisiwa ku yini ku laveka yini ta va ka hi vulavula hi swoleswo vanhu va lava nga ringanela ku va nga kombela ku pfuniwa va sungula kwihi ma hi vomhaka kona tin'wana ta timhaka leti hi nga ta vulavula hi toho eka nhlekani lowu se i mhaka leyi kumbexana hi ta fanele hi languta hi ndlela yaleyo langutani sweswiwani ku na vaaki lava va nga rhurha lava tshameke koho amkhukhwini hikokwalaho ka ku chavisiwa hi vazamazama ku tsandza yini va ka yena ku kan'we hi leswi hi xinghezi va ta ku once and for all kan'we mi nghena xikan'we mi vitana mavuthu ya mhani enji ma nghena ma lava munhu un'wana na un'wana nga khoma dibamu leti dikona ti nga ri ku nawini dikulu ku tsandza yi kumbexana swa ha tiyisisa sweswiya swi vuriwaka swa ku van'wani va voho lava va zamazama lava va tirhela va lava nga matimbeni loko van'wani veri loko mi swi tshika swi kulela swi kutani siku rin'wana hi ta va hi ri na matsundzuka a nkonko a ku ri na vafananyana vambirhi vanharhu lava va sungula leswiya va swi vitana veri yini Boko Haram va kha va encenyeta leswi endlekaka le a Nigeria Nigeria ku na muganga wun'wani kumbe swifundha swin'wana va Boko Haram vo endla hi ku rhandza loko va fika ko va swi kota ku va fika va ni ta swi vekisa ku yini va fika va mi tshika mirima hi nkarhi wo tshovela va ku humelele va mi tsutsumisa hinkwenu va tshovela va famba va nghena khwatini se loko lavawani va ze va kota ku va tsutsumisa vanhu lavawani sweswi hi ndlela leyi swi hetelela swi tlhelela kwala ka xiyimo xexi hi vulavulaka hi xona xa ku xi nga hetelela swi kulela ivi ku va ntungu lowu nga ta tsandzeka ku va hi tsandzeka ku ololoxa tanihi tiko kambe ni ta twa n'wina kumbe ri yini mani sungula hi yale ku nga na rikhotso hi twa ku rikhotso va ri tanihi hi sasa timhaka i tingani na mhaka leyi a yi yimangi leyi ya ha ya mahlweni nkulukumba Robert John McBride va ha ri ku vulavuleni na le ka komiti liya ya nkarhinyana leyi aka huvo yo endla milawu ka ha landzeleriwa mhaka leyi. And I can confirm before the South Africans today that the investigation which these members were involved with in Gauteng has unmasked the syndicate. And this syndicate involves, amongst others, politicians who are currently serving in Parliament. The law enforcement officers include the members of the South African Police Service, the Metro Police, and correctional services. They include prosecutors in Gauteng province, the judiciary, and all these are controlled by the drug cartel as well as business people in that province of Gauteng. Afrika wa vulavula yi kona ku ta korokela wena. Loko ti-results ti huma u ri mutswari a wu tshembe ku n'wana wa wena yi ta kuma ti-distinction a nga ti kumi loko a fika kaya hambi i kume yini wena i ri mutswari i fanela ku tsaka na yena. Swin'wana botetso baba i vatswari va teka mali aka swigevenga leswi xanisaka vana va vona va teka na swakudya va va sula tikheyisi botet hi ku ya hi leswi studies lexi xi nga endliwa hi va ka department ya ka human settlement office of the disclosure loko swi ta ka ku i lomba mali vanhu va ntima vo tala va fita kwalaya ka 527,000 mulungu lowu tirhaka na yena i ta nyikiwa 2.5 billion ya ku va a lomba mali. Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbuluku ku ya fika ravuntlhanu ntsena eka Munghana Lonene FM makombandlela ungayelele eka Afrika wa vulavula sweswi ku ya vulavuriwa hi swa volithuli loko swi kumekile ti-interest ta tiko vo lava ku va na ti-project ti sunguriwaka hayi hi na case ya Lithuli yi lava 35 million and a yi nga to vuyisela nchumu a swi nga ta pfuna nchumu na lava nga dlayi yena va ha ri kona ka ha ri ha kosa vatukulu va vona so hi leswi tiko ra hina ri nga fika kona mara hambi va nga ha ri kona a ni ngo vatukulu va yena va fanele va tiva ku lexi nga dlaya kokwani i yini a hi swona va ta swi tiva ta mani hi ku ntukulu wa mudlayiwa u sele na ntukulu wa mudlayi ene loko swi endleka a va nga si beburiwa i n'wana nga na ntiyiso a nga ta swi tiva kwalano. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ungayelele eka Afrika wa vulavula
abambali botsethe wo fana na mina sweswiwani ko va kwana ni nga swi koti ku ta kwala ni kwala ni nge teki na 5 minutes ku fika kwala na mi ta swi vona ku ni kahle decent mara ku ya hi mina a ni van'wani va nga va teka ku i mbale gubugubu kumbe yini ni right mara i mbale kahle se mi lakuta Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Ukayelele eka Afrika wa vulavula. Hi mbalela yini? Hi mbalela ku fila kahle leswi ni vulaka swona Butpet. Loko mina ni ti tirha sweswi ku fana na mina sweswi na ti tirha mina Butpet. Ku na milenge yo saseka Butpet. Masese loko ni fanele ni huma ni ya ka doro a shopeni nda ya ku siku rin'wana ni ximbala xiburukwana lexa Butpet for mina ndlela mina ku mina ni fila kahle loko ku ri ku na lava lava ku swo hundza swigubuda swi hundza matsolo a va mbali va ndlisa sweswo va tshika hina loko hi mbala swo koma leswi ni endlaka ku loko ni famba ni tlhela ni famba hi confidence loko ni nga tirhi to loko ni ri xichangani masese se hi mbalela sweswo ku mbala ka mina hikokwalaho ku ni ambala yini ni titshemba na loko ni ya kerekeni a ni komisi hi mhaka ku na swa distracted leswiya. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Ile ka Munghana Lonene FM Kombandela 15 minutes ntsena i bela wara ya 13 nangana ku Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM Kombandela un'wana ni rhumela hungu la ku damu ra Middle Tower nga va ri kha ri fika ka 80% hi ku tala van'wana va ku ri tala ri za ri fika ka 100% se ni ku hikokwalaho ka yini mi ri na ku tshemba ka ku ri tala va ku ri hi mhaka ku se ri cinciwa na vito ri suka ka Middle Tower ya ka N'wamanungu se ri tala mina ai rixaka leri ra mina leri ai kama mi tu mixer romeni khale nga strong wena la ku twa n'we sweswi nomboro hi leyi 0860002543 a swi le ku oloveni ku va hi kuma rikhotso la a hi fanele bulana nkulukumba Tsundzuka Rikhotso kusuka ka the South African Social Services Agency SASSA kambe a hi koti ku va hi bula na vona hi mhaka ku ya swiphiqo swin'wana na swin'wana kambe na ku pfumela ku lava va tirhanaka na swona va ta tiyisisa na ku vona leswaku hi hetelela hi va kuma hi bula na vona hi ndlela yaleyo nomboro i 0860002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911 a hi tweni ku ka timhaka hinkwato leti a hi bula hi tona nhlekani lowu mi ri yini n'wina mi angula mi ku yini hi ndlela yeleyo hi lava ku tatwa ku timhaka leti a hi bula hi tona nhlekani lowu hinkwawo hi tihi leti mi angulaka hi tona hi ndlela yeleyo kambe ke ha tsakela ku hi twa ku n'wangulo wa n'wina wu ri yini ni ta ri teka riqingho rero andaka leswi sweswo mixer Munghana Lonene FM 19 minutes ku bela wara ya 10 ya 13 a hi tweni n'wana mixer lo nhlekani ke khalanga minjhani papa mina hi pfukile hi ngo vona buti no hi vutomi I can't ni lava ku khandziya hi nhlekele ya emisirachweni va hi dyondzisa swilo swin'wana switsongo leswi nga ku loko wo swi vona hi tihlo ra vurhangeri swa tirheka swilo loko u nyikiwe ntirho wa swi kota ku wu endla u nga na condition ku va va sukile va ya ka College Chavani va fika va endla leswaku ku va na connection ka patu leri nga fambeki loko dyambu ri ya pela swi va swi endlekini swi yisa hungumuni ka varhangeri van'wana lava fanaka na vona leswi vulaka leswaku loko ntirho u tiyimiseleni Butpet wa swi kota ku wu tirha ni vulavula sweswiwani ku na patu rin'wani sweswi a no lava ku duma a ku fambi a ni buli Butpet a ku fambeki loko mi suka ka Siyandara mi la ku connecta ka gym ku na ndhawu yin'wana kusuwa na girawundi ya Golden City movha wu nghena wu ringana la a henhla ka fastere Butpet mara vanhu va lava va fanele va entirhweni ene ku hava la mi nga jikela kona ku hala ku na nsimu hala ku na ground ya munhu loko va tlhelela ndzhaku va ya ka Tobu ku na ndhawu yin'wana va ngo hi le xithadyani xa N'wajivi a mi nge hindi Butpet ku na mi ri xikhwatani xa mani a xithadyani xa N'wajivi xithabyani ya xa N'wajivi kumbe a Matlhari lava khalenyana va ri le Matlhari swi fanele loko mi hindza la ku ringana ku famba
thayele ra basikiri ku va mi tsema kaya ku tshama vanhu ene lexi xi vavisaka ngopfu laha lava tshamaka kwala ka tomi emathicara ka jimu xivutiso i ku vanhu va lava fanele va ta hi tibasikiri ntirhweni na swilo leswintsongo swi lavekaka a nge yimeli mali yi fika a ku cheliwa nyana misava at least vanhu va kota ku hundza va mintirhweni va tirhela vanhu so MEC ra chwele hi kombetini eka varhangeri hinkwavo leswaku loko mo tiyimisela ku endla ntirho mi nga wu endla yi mani gimetisa ndlela sweswo ku kumbe mi nga swi gimeta mhaka leyi mi yi vulaka i ku swi vula ku a ni ri ku na vanhu va mintirho ya va ndzawulo ya tata na Ernest Rachweni lava va nga koho a Giyani swi vula ku mukhanselara na va vuhosi kwala ndhawini yaleyo a va fanele va komba vurhangeri byebyo hi vulavulaka hi byona va titshuneta na cost center liya ku hey hala ka hina a ku hluphi no fambeka ku nga fambeka hi ku na xikontiri kusuka Giyani ku fika laha ka Siyandhani loko ene misava liya yi le ka gym a emisava liya ya ripala leri ra ku a yi bodlomeli yo lava ku mi fika mi khulela patu leriya kumbe la ku pfariwa ku cheriwa misava hi ta kota ku famba swi loko va byela hi ndlela yaleyo ku na lava va swi tekaka lava nga na mbilu ya vurhangeri mara ku na lava ngo mi lava ku nghenelela ka mintirho ya vona Buthphet a ni ku nghenelela ka mintirho hi loko mi ku mi lava ku va murhangeri a mi lava ku va murhangeri mi ri a endlenini leswi mara munhu loko swilo leswi te hi Pat Khalanga a hi nge endli in'ani a swi fanele swi tena ncindani hikuva a swi ta va swi ri swona so munhu yaloye a nga kombeti vurhangeri yo ni kombeta ku loko MEC va kotile ku yisa rito ku a swi endleki ivi na vanhu va sapota leswi nga vula hi MEC swi endleka hi nkarhi walowo varhangeri lavan'wana hi tsandzeka hi yini vona va lava hi tshamaka na vona leswi swi nga endla hi MEC i dyondzo munhu leyi vona va hi kumaka ka vona hi swihi leswi va fanelaka ku endlela vaaki hi ku swa endleka swilo a ni yi veki kwalani Buthphet ni nga se hetela van'wana ka ni mi tweli papa na Kens kalma enkombo ta mina 0860002543 leswo laha hi le ku tirhiwa hi nkarhi laha se le ku munhu a koka milenge hi na rhanga hi koka milenge hi ku koka milenge ivi na hi rhanga se ku poti 0860002543 hi sale timinete ta nkombo ya ka nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 14 kameka yin'wana mingiseri hi loyi nhlekani ayi Khalanga mpfukile hi pfukile minjhani papa hayi pfukile a Khensa a ni lava ku dlamba yele ya ku tlakusiwa ka timali ku tlakuseriwa ti-president ti-ministers hinkwavo vanhu va lava na majaji na tihosi loko mina hi ku ya hi mina ko va mavonelo ya mina ku ri 3.8% va nga yi tlakusa loko a vo lo tlakusela tihosi na tindhuna ni ringete ku languta package ya tihosi na tindhuna the way va yi komba ku hi kona ni vona swi fanerile ku loko a vo lo tlakusela vona maybe na majaji na va magistrate va susa vona van'watipolitiki ka 3.8% leya hi mhaka ku vona tanihi ti-president deputy ministers premier MEC na hinkwaswo lava nga ka legislature va na chance yikulu yo tlha va controla ti-tender leti ti nga kona ka mfumo va vona ku ti kume hi maxaka ya vona hi vana va vona na swigangu swa vona vavasati va vona so a ku nga ri na need ya ku va tlhela va tlakusa hi mali yaleyo enge president va nyika example ya komba ku hina tanihi van'watipolitiki already mali leyi hi nga ku yi kumeni yi hlayile loko hi languta na swisiwana leswi nga kona laha tikweni hi languta vanhu lava ka va nga tirhiki ringoxa va yima a tirhoboteni va ka va nga swi tivi hikuva mindzuku ku ta humelela yini Khalanga ka ha tlakusiwa 3.8% ka ti-2 million ka vo 3 million tipackage leti ti nga henhla swinene munhu ntsena ke xikhayima mbuti ke loyi a nga na 5 years a nge se tshama a tlakuseriwa ku na vanhu vo tala Khalanga va nga ku hanyeni South Africa timhaka ta increase a va ti tivi tikhampani it's
either i teka leyi ku nyika ku yona kumbe i ya tshama akaya va boheka ku hanya hi rikoka ra xilondza va kha va pfuka va mintirhweni. So a ni nga swi voni nga ku president a va fanele va teka example ya kahle ya ku mina tanihi president Ramaphosa na loko a volo vona na cabinet ya vona na lava nga parliament va kane a ni nga mi tlakuseli hi vona ku va ta luza yini. Lexi ni hlamarisaka wena Khalanga i-opposition party na tona i part and parcel lava rilaka va ku vele ku yimbile ka swisiwana a va vuli ku president loko mi kha mi hi tlakusela hina va party ya so hi kombela ku hi la ta seta example ku hina hi la ku tirhela rixaka hi rilana lava vo ka va nga riki na mali hina mi nga hi tlakuseli ti tlakuseli na rin'wina hikuva swi vona ku n'wina mi le ku yiveni ka mali hina hi tirhela vanhu na vona va tlakuseriwa va mahlweni va miyerile. Se i problem leyi nga kona wena Khalanga mina ni yi vonaka ku ri mara president laya a va fanele va seta example ya kahle ya ku ri no ni nge yi tlakusi a va nga oni ya swi nga oni nchumu ka vona tanihi van'wana tipolitiki ti-benefit leti va ti kumaka ti tele ngopfu Khalanga. Ti-members of parliament va khandziya mahala ti-flights from kwala va sukaka kona vo OR va ya Cape Town ti-parking lomuya ka ti-airport it's free hinkwaswo swo tala i free ku hava nchumu lexi va hakelaka xona. Se mara this increase ya 3.8% ka 2 million i mali yo tala wena Khalanga a yi fani na loko i hola 50,000 3.8%. kambe va ta ku swi vulavurisana na ntirho lowu va wu tirhaka mara ntirho lowu va wu tirhaka va tirhela swisiwana Khalanga i dya njhani munhu loyi nga ku n'wi yimile na nga ri ku dyeni kha a tlela na ndlala phela va nge vuli va ku hi fanele hi va fanisa na ti-CEO ta tikhampani mazona va nge ti compare vona na ti-CEO ta tikhampani leti nga na ti-board of directors va nga ta ku byela CEO ya nga ta mi byela ku ri endle profit ya so ene ku va endle profit ya so i timhaka ta ku mina ni tirhise this strategy ni tirha strategy xa so lexi xi nga endla mali so in return ni kombela bonus ya vo 100 million so swi va nga kume ti-CEO ta tibangi na hinkwaswo va nga kumi vona va tirhela mfumo president va yimela swisiwana va yimela munhu ka mbawula loyi sweswiwana a nga swi tivi ku ta kamati a chela ka yini wa yimele tenda i tlela handle tlela kerekeni va tlela va ri 50 va tlela va ri 100 hala tlhelo vona vile ku increase nako kwala ka ku vanhu lava va nga le ku hluphekeni bona sweswiwani sweswi ntwe kulukuma vavi va kha va komisa timhaka ta ku loko u langutiwa xikokhadi xa leswi va nga le ku swi tirheni lava va nge va la ku ngeteleriwa mali a xi vulavurisani na mali leyi va nga le ku ngeteleriweni yona. Ingetelela deputy minister loyi a nghena lembe a nga swi tivi ku ndlela no pfuka ofisini a tshama u ngetelela 100,000 kumbe 150,000 out of 2 million a nge tshama ndla nchumu munhu yaloye i na petrol i na yini o jikajiki tlela tihotela hinkwaswo i tlhe n'wi nyika mali a kha mi byela ku mhani swi tivi ku endla yini u pfuka a tshama Khalanga mara swi kahle kambe i milawu a ni va vula van'wana lava nga veteri loko i ndla murhi i nga wu ndli wu bava ngopfu hi ku siku rin'wana ku ta nwa wena se milawu leyi yi ndliwe khale ku loko vanhu va kha va tirha ku ta va na nkarhi lowu va nga ta ngeteleriwa mali naswona ku ta va na xiyenge lexi nga ta languta ku va ngeteleriwa mali hi mali muni se na yitwa ya le Khalanga a ni alani na yona lexi ni vulaka xona ni ri mapfalo swi ri va ha ri hava mapfalo van'wana tipolitiki a ko va xikolokolo nguvu ya Pitori ku nawu lowu wu ri kona wu ku hi ngetela hi mali ya so a mi ali n'wini loko mi kha mi languta ti-conditions ta leswi vanhu va hanyisaka swona Khalanga hi leswi ndzi ku hlamusela swona ku ri a va fane vona va ve na mapfalo ya ku ha swi twa nawu wu ri hi nga ngetelela hi 3.8% mara hi ku languta leswi hi swi kumaka nkarhi wa sweswi ene vanhu va ni twisisi kahle ku ani ali ku va president Ramaphosa va na ti-foundation leve nge va dyondzisa vana swikolo na hinkwaswo vana va swisiwana ve ri va dyondzisa swikolo na hinkwaswo mara it's enough leyi va nga na yona already considering Khalanga ku va na other business leti va ngheniselaka mali outside the government considering Khalanga ku vele ka mfumo vele ku nyikaneni ka ti-tendera left and right sweswi ku nga wa tiyindlu wun'wana i tsakile loko vanhu va kha va ri tsakile i fanele a kuma tendera i fanele a yisa matende i fanele a akiwa tiyindlu ku ta va na ti-tendera ta ti-friends ta vona leti va nga ta tikuma xisiwana ke Khalanga nemetweni thank you 0860002543 nangona i Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM kahle loko n'wina van'wana politiki mi ku mi tirhela swisiwana mi vula yini ni vula ku mi va mi kha mi vula yini ku mi xana swin'wana swa leswi hi fanele hi vutisa swona ku loko n'wina mi ku mi tirhela swisiwana mi kha mi vula yini
me va mkhambula yi kama msultana hi tone kuma ngamsaba aura ya mbiri ya tawa ya yimse ku yini so kwalano va ri rikhotso va kona la ta bulana bona loko hi vuya ka tlhokoma ka tamahungu emsaba ya awara yan'we ta toko tanihi va SASSA ve le ku tirheni njhani ka xiyimo xo tika lexi xi nga te tani na ku loko va ku va ta ya ka tindhawu to fanele mbawula va va kha va la ku ya endla yini ta bula na bona andzhaku ka loko hi twe kumahungu emsaba ya awara ya mbiri ya tawa emise ku yini u yingisele Munghana Lonene FM makomba ndlela ukayelele eka Afrika wa vulavula hi mbalela yini hi mbalela ku fila kahle leswi ni vulaka swona Butpet loko mina ni ti tirha sweswi ku fana mina sweswi na ti tirha mina Butpet ku na milenge yo saseka Butpet basese loko ni fanele ni huma ni ya ka doro a shopeni ni ya ku siku rin'wana ni xi mbala xiburukwana lexa Butpet for mina ngendlela mina ku mina ni fila kahle loko ku ri ku kuna lava va lavaka swo hundza swigubuda swi hundza matsolo a va mbali va ndlisa sweswo va tshika hina loko hi mbala swo koma leswi ni endlaka ku loko ni famba ni tlhela ni famba hi confidence loko ni nga tiyi rito loko ni ri xichangani se hi mbalela sweswo ku mbala ka mina hikokwalaho ku ni ambala yini ni titshemba na loko ni ya kerekeni a ni komisi hi mhaka ku na swi swa distracted leswiya Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula sweswo mingisero Munghana Lonene FM makomba ndlela ni mi byerile ni ku vhiki leri nga hundza a ni ri ambawula a ni nga ri mbawula a ni ri aka mungongoma se ni yena ya kuma ku leswaku ka tika loko ku famba hi le ka maphata hi leswiya swi vona ku a ku tirheki a ni tivi ku va maphata se mi ri kumini gezi ke ku tipholo tin'wana a ti wili laya kambe loko ha vulavula hi sweswo va SASSA va xiyenge lexiya xa swa midende xa Afrika-Dzonga va teke pfhumba ra ku kumbexani va nga ya va ya languta ka vanhu lava nga khumbeka tin'wana ta tindhawu leti va languteriwa ku va ya ka toho i ti katsa ambawula se a hi kumeni regional manager finance eka SASSA ku nga tatana Tsundzuka Rikhotso i vo va nga ta nyika xifaniso xo kahle kahle va ya kwihi ku endleka yini na koho hikokwalaho ka yini ta tsundzuka ku na murhangeri wa SASSA na vo va kola a Limpopo la i mani amukela Rikhotso hi bula na vona Rikhotso nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM na ku mixevo yeta na vayingiseri no a ya khensa swinene khale ngoni nga tshama ni vulavula na n'wina hambi hi ri la moyeni kumbe hi nga ri moyeni mi tumbela kwihi mhaka ya ti-flood leti khavaka hi to ti hi fambisaku minkarhi yo tala na namuntlha mi na murhangeri wa n'wehe la Limpopo mi ya kwihi hikokwalaho ka yini mi fanele mi ya kwala mi ya kona a khensa khalanga mi ta va mi swi tivile ku ri timpfula leti ti nga va kona ti onhile ka tindhawu ta ku tala so tanihi SASSA as mi swi tiva ku ri SASSA a yo va ndzawulo yi ri yoxe hi le hansi ka social development kumbe ndzawulo ya swa vuhluvukisi so hi tile namuntlha lani ku hi ku xiyimo lexi xi nga lani i xiyimo lexi xi nga twisisekeki kumbe xi nga khomekeki kahle hi mhaka ku ri vanhu va kukuleriwe tiyindlu a va ha ri na ndhawu ya ku tshama ka yona a va na swakudya a va na swimbalo so tanihi SASSA hi ku ntirho wa hina i ku languta vanhu lava va nga swela i ku hi ta kota ku pfuna ku ri vanhu lava va nga laha va kuma ndhawu leyi va nga ta tshama ka yona for nkarhinyana va karhi va kuma na swakudya so leswi hi nga ta namuntlha hi tile na deputy minister wa social development ku va hi ta tisa swakudya so ka swakudya leswi hi swi tisaku ku sungula namuntlha ku fika hi Wavuntlhanu hi ta va hi karhi ka mindyangu leyi ya 117 leyi nga displaced kumbe lava va pfumalaka makaya hi va tisele swakudya kusukela ka swakudya swa nampundzu na swa nanhlikani na swa namadyambu ku fika hi Wavuntlhanu hi tlhela hi ngetela aka sweswo hi tlhe hi va nyika na ti-food parcels ta 140 ka mindyangu leya 117 so ka vona ku na vana lava na vona va nga swimbalo hi ku swi fambile ku katsa na uniform ya le xikolweni so hi ta va hi karhi hi teka sweswi hi teke
ti-applications kumbe laha hi nga ta kota ku hi pfuna vana lava va nga kona laha hikuva hi va pfuna hi school uniform and ka leswi deputy minister naswona va nga ta na swona va te na mikumba ya 30 ivi va ta na matras ya vanhu lava nga ta tlela kona ya 10 ivi na matende mambirhi lama ma nga ta vambiwa laha hi ku va hi kha hi pfunana na vavukosi va nga ta hi byela ku ma fane ma vambiwa kwihi leri rin'we ra kona ri nga 5 by 10 meters hi vukulukumba bya kona so hi swona leswi hi nga ta swi endla and over and above that na hina tanihi SASSA hi tlhe hi ngetela na 50 wa matrasi so that munhu un'wana na un'wana loyi a nga kona laha at least a kota ku va a ri na xiponci lexi a nga ta va kha a tlela ka xona khalanga mi nge ni komba ku na tindhawu timbirhi laha vanhu lava va nga kona ku na tikereke timbirhi leti va nga ku tirhiseni ku na ka Assemblies of God laha ku nga na 11 wa vavanuna ntsena lava tshamaka kona and then the rest i vanhu va xisati na vana lava va nga hala ka kereke leyi va nge EPPC hiko laha sweswi ni nga kona laha ku nga ta kha ku hendiwa over swilo leswi a ni kha ni swi hlaya ku ri hi nga ta hi ta va pfuna hi swona kanana mativa ya mpfuka mi sungula ku vulavula ri khotso makomo lawa vera mi vuli ku hi le kwihi tiko ra kona ya do mi ta comment to eka ku ma swi vona ku ni le kwihi la ni nga kona ni le Mbawula khalanga okay ya hi le Mbawula so xiyimo xa koho xa tika khalanga a ndzi mpfuka ni beburiwa leswi ni nga swi vona laha hambileswi kokwana wa me ku nga ndhambi mara leswi swi nga humelela lani hayi swa vanhu va le ku hluphekeni khalanga a hi languteni ka mimpfuno ku na mpfuno wun'wana mi nga na wona tanihi SASSA miri yini distress swin'wana distress swi kutani mimpfuno ya mixaka luwa mi pfuna vanhu va njhani vanhu lava mi vulavulaka hi vona va fikelela ku va nga pfuniwa kumbe leswi mi swi vulaka hi wo mpfuno walowo wa distress leyi mi yi vulaka ka SASSA khalanga hi xilungu swi vitaniwa ku i social relief of distress leswi swi hi ku komisa hi ri i SRD so SRD sweswi a ni kha ni swi hlaya swa ku xava matrasi na ku va nyika swakudya swa nampundzu na nanhlikani na madyambu hi swin'wana swa swona ku katsa na sweswi swa uniform ya vana loko hambiloko ku ri ku nga ri mhaka ya tindhambi mi kuma ku ri n'wana i wa pfumala kumbe vatswari a va swi koti ku va va nga fikelela ku va va xavela n'wana uniform ku va n'wana a va na xindzhuti xa ku loko a ya xikolweni a fana na vana lavan'wana tanihi SASSA ha swi kota ku va hi va xavela uniform leyi va ku yi ri na swilo swa ku talatala leswi lavekaka kwalaha xikolweni lexiya a nghenaka ka xona ku nga va ku ri ma-tracksuit tikhaki sweswo swa ti-raincoat ya hina pack ya kona khalanga loko mo yi vona mi ta swi twisisa na n'wina ku mfumo lowu wa hina wu lava ku tisa xindzhuti ka vana lava va pfumalaka ni lava ku ni mi nyika nkarhi wa ku mi ni byela ku hi swihi leswi mi nge a mi fambi mi nga swi vulangi ku ri marito ya n'wina ya hetisela ri khotso kambe endzhaku ka loko ni hundzela mo ni khomela nyana katsongo leswi ni lava ku swi endla swi nge hundzi minete hi ta vuya yisa mahlweni eka minkarhi leyi nonohaka swinene ya ku lahlekeriwa ntwelavusiwana wu nga va nchavelelo wa wena lowukulu a wu fanelangi ku langutana na ndzhwalo wa timali hi wexe loko lahlekeriwe hi murhandziwa wa wena vona na ku tshemba tiplan ta clientele ti hakela mali ku nga sela 24 wa tiawara u nga sirhelela ku fika eka 13 wa swirho swa vandyangu eka pholisi yin'we ku tisa leswaku varhandziwa va wena hinkwavo va hlayiseka ku katsa na vana vanharhu handle ka tihakelo to engetelela hi clientele a wu xavi pholisi ntsena u xava na kurhula ka miehleketo u ta kuma 200 wa tirhandi loko u koxa tipholisi ta hina ti ku nyika ndzindzakhombo lowu hakelaka hi kambirhi eka rifu leri vangiweke hi khombo xikan'we na mali ya swo famba groza na mbuyelo wo pfula maribye joyina namuntlha swo olova ku hava swikambelo swa rihanyo kumbe ku tata maphepha SMS munghana eka 48044 yaleyo i 48044 clientele life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo
xana ukhasimende ya Eskom twana ku cinca ku fikile va ri va cinca timitara ta gezi ta khale ivi va ku nghenisela letintshwa ta ximanguva lawa leti vuriwaka smart meters. Leti mitara ti tirhiseka hi ku olova, u ta kota no twisisa matirhelo ya tona naswona ti tshembekile. Hi timitara letintshwa u ta kota ku vona hi laha u tirhisaka gezi ya kona, leswi swi nga ta ku pfuna ku lawula matirhiselo ya wena ya gezi. Ti-smart meters ti tshembekile naswona loko u ri na mintlhontlho eka Eskom va kota ku hatla va ku pfuna. Vangeri va kombela leswaku mi pfumelela vatirhi va Eskom loko va lava ku mi hoxela timitara letintshwa. Vangeri ku kuma vuxokoxoko mi nga nghena ka website ya Eskom. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Yona mhaka sweswi hi tlhelela ka mufambisi kusuka eka SASSA ku nga tatana Tsundzuka Rikhotso Mkhenseli ku va mi ni khomerile, kambe hi swihi leswi mi ngeri loko ma ha ri la moyeni wa ka Munghana Lonene FM hi swihi mi ngeri a mi fambi mi nga swi vulangi tanihi SASSA, ngopfungopfu loko mi langutaka tikhasimende ta n'wina, ngopfungopfu vana futhi hi nge va vuli tikhasimende kambe vanhu lava mi va pfunaka eka tiko ra Afrika-Dzonga hi ku angarhela na tindhawu teto mi nga ka tona. Ya loko na leswi ni nga ta ka ni nga fambi ni nga swi vulangi khalanga i ku tanihi SASSA hi lava ku endla ku ri loko hi suka laha hi va hi swi tiva ku ri swakudya hambileswi va pfumalaka makaya i ku vanhu lava va nga laha va kota ku va kuma swakudya hi ndlela leyi nga fanela, sweswo swa ku kuma breakfast, lunch na swakudya swa namadyambu. Va tlhela va ri na swiponci leswi hi nga ta va nyikela hi swona ku ri va kota ku tlela kahle. But hi karhi hi swi tiva ku laha ko va swilo swa nkarhinyana khalanga. So hina tanihi SASSA loko endzhaku ka masiku manharhu hi ta va hi karhi hi va hi ri kona kwala ku languta ku hi swihi leswi hi nga yisaka emahlweni hi kha hi swi endla ka vanhu lava va nga laha up until vanhu lava va ze va kota ku va kota ku vuyela ka tindhawu leti ti nga ta va ti hlayisekile ku nga ha ri laha tikerekeni leti va nga ka tona kwala Mbawula kereke. Loko mi nga mi langutile timhaka ta gezi a na swa n'wina no vula ku sweswi mi nga kwalano ri koho gezi veri va komba mati vo ma vona ma tele kwala ma kha ma onha munhu wa va na wona ke sweswo swo tani mi vona mbangu wa njhani loko mi ri kwalano Rikhotso? Hayi no gezi ri kona khalanga na mati ma kona. So mhaka leyi nga kona i mhaka ya sweswo swa ku loko ndhavezi ta va kha va hi briefa a hi va ku na laha ku ri na tiyindlu swo ndzi nga ku a ko va na tizodzo hi ku vo vona mazingi ntsena lama nga fika ma yima hikuva ma kume mimirhi ya leyi loko va kha ku khukhuriwe tiyindlu ma nga fika ma kota ku va masala switina na hinkwaswo ka ha ri hava nchumu khalanga ko va rivala lero na ku a ku ri na muti kwalano a swa ha tikombi hambi ku ri strata naswona swi onhakile. Ni nga ha vuli strata hi ku na me kwale ni humaka kona ka Bungeni na ku strata na ku swa fana na kwala mara laha loko hi karhi hi ta hi vone xikontiri khalanga no tatisela leswi xikontiri xi suke patwini xi ya yima hinkwaxo xi ya yima le tlhelo ka gova laha mi nga ta vona ku ri matimba mati lama a ma ta hi wona na loko ndhavezi ta va kha va hlamusela va ku na vona ndzeni ya vona mati leswi a ma tisa xiswona a va se tshama va swi vona hi na ku va beburile. So i xiyimo xi ni nga ku ri hambi ha ta hi ha xi vona mara a hi leswi munhu a swi navelaka hi ku leswi swi siye vanhu swi va tlhelerisele ndzhaku swinene. Kambe patu leri mi fambaka hi rona loko mi ya kona hi rihi loko mi ta hi le ka Nkomo? Hi loko hi ta Nkomo at least va public works va busy va le ku lunghiseni ka bridge so hi kote ku hindza hi ku nakona a mi swi vona ku ri mati a ri wile bridge mara sweswi va le ku ri at least ka koteka ku hundzeka hi ta kota ku fika haleni. Okay.
no ni mitwela Rikhotso yana ni mahlweni mpfuna rixaka Rikhotso nhlekani wa n'wina wu yi mahlweni mi kota ku va pfuna kwa haleyo ku dya ku engeta inkomba suka ka SASSA inkulukumba Rikhotso tsundzuka lava va kha va nyika xifaniso xa la swilo swi nga bihako na Munghana Lonene FM ya vula tani yi ri loko ku ve ku na vanhu lava nga tiyimisela ku vona ku va nga tshambuluta xandla va tirhisana na Munghana Lonene loko hi ya pfuna ka yin'wana ya miganga tihlanganiseni na vufambisi bya xitichi kumbe mi ku la ku ta tiva ku mi nga kota ku hoxa xandla hi ndlela yihi poyilani vanhu lava va nge hina hi tshama hi ri ku gunguleni a ni khani wo holova na un'wana wa mutirhi wa le a ni munhu wa tinyimpi mina vanhu lava ni tivaka va swi tiva ku a ni twanane na swa tinyimpi kambe ni nghene vhengeleni rin'wani kwala a Polokwane ra lava vo hlantswa swimbalo se loko na ha ri kwalaya ku sungula ku na mpfula ni tshemba ka loko va ni vulavula na vona ve ri a vo ndla swa misawu mara ni va kombisile ku misawu leyi yi nge vi kahle va kombisa timhaka ta ku hey mpfula leyi nga ni laha a yi tineli kwele Giyani hina hi karhati munhu haleni swi ni va vutisa ku mi vula yini loko mi ku mi karhati munhu hina le Giyani va karhata yini va karhata mani ma swi vona va vule va te a ri na ditshele a ri tshwane le batho ba Giyani ni va vutisini kambe ni vulavule na vona hi ze ku fika la va nga hetelela va ku a chayisi munhu luya hi vinyi va ntirho loko va n'wi chayisisile ivi ni sala ni n'wi kombelela ni ku mi nga n'wi hlongoli kambe n'wi dyondziseni ku Afrika-Dzonga a hi ya va mani Afrika-Dzonga ya hina hinkwerhu n'wi dyondziseni sweswo ka ni ta tlhela ni vuya ni ta kamba ivi himpela ni vuya ni ta kamba hi xa mundzuku ni kuma ku kona ntirhweni se ni pfumela ku swi vula ku a va ndlangi leswiya swa hikuva a ni nga lavi ku a hlongoriwa a no lava a dyondza se na n'wina kombani ku mi vanhu vo seketelana loko ku ri ka mi swi tivi mi ta swi ndlisa ku yini ku seketela vanhu lava nge le ku tikeriweni Munghana Lonene FM yi ri vana ni xiphemu yana ni studio xa le Giyani mi vutisa ku swi ndlisa ku yini kumbe mi ta studio xexi xa kwala Polokwane kumbe mi ya Joni kumbe ni mi nyika na nomboro leyiwani ya 015 290 0261 290 0261 kumbe mi lavalava Sesi Rose a va talangi vanhu lava nga ha nomboro ya Sesi Rose ni nge mi nyiki yona mina kambe a va talangi vanhu lava nga ha nomboro ya Sesi Rose ni nga tsaka ngopfu loko mo ya mi fika mi ku hi swi twe ka Afrika va vulavula hi lava ku pfuna hi pfuna hi vonaka ku hina tanihi rixaka ha swi kota ku tiyimela a hi yimeli va gift of the givers and a hi ri swi onhakile loko va gift of the givers va hi pfuna a hi vuli swona ho vula ku a hi yimeli vona na hina Xitsonga xi vula tani ku pfuxiwa leyi ti pfuxaka se ti pfuxeni a hi na mi tshemba me ani kambe ya hundzeni laha tata ka riqingho rero ka 0860 002543 andaka leswi loko la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM Mandlela ni vulavule hi timhaka ta ku kuna vaaki lava va nga rural le a va tshama kona hi mhaka ya ku chava va zamazama amikhukhwini liya le xiporweni liya se muyingiseri n'wana i ri la ku hi byela la mani hi twa ku rini nhlekani Botikalanga mi pfukile boto mina hi hlayisekini man ya khetsa swinene na rito ra n'wina ri ri nchama ni mi twala kahle ma twala ku na foni yaleyo ya mi lo yiva ni mo wa ku fonela mi nga yi kwalani Botpet deko mirini n'wina mani ku na munhu wa le xiporweni loyi a tivaka timhaka ta le a no ti vulavulela ntsena hayi Botpet kahle la hi mavonelo ya mehe yo xengiwa kahle hi ku hinkwako kwala hi nga koho tizamazama se ti nyike matimba hinkwako swi komba ku kahle a ndzelekanini a ku tirhiwi loko ku nga tirhiwi rito ra mehe leriwa ku fikelela ka njhani ku va ku ta hi ku famba ni nga ta va vita ku mhlovo wini va caca vatshami va la South Africa va heleta va tinike ndhawu hi ve hi xisiwa le ndzhaku ku migodi hinkwayo ya ka yi nga tirhi ya pfariwa mara namuntlha hi leswi vatshami lava va le Randfontein a xiporweni va caciwe hi vanhu lava ku nga tizamazama na sweswiwani va vulavulaka na n'we lani nga koho la R10
shaft 17 liya ya khale leya ku tirha vakokwa hina still va ha ri koho mara a ku ndliwi nchumu se swi vula ku mfumo lowu swi komba ku ya tiya mhaka liya ya ku na lava va nga na ti-shares to karhi ka makariselo a gold leyi ceriwaka. Mativa lowu nkambula a hi sunguleni hi lunghisa liya yale tibodareni a hi mhaka ya ku kumbexana tibodareni a ku tirhiwi loko vanhu va tiyimisele ku fohla va fohla va fohla swi tsandze Afrika-Dzonga yi ri na dirata a yi ri na dirata ya gezi malembe ndzhaku mara vanhu a va fohla se a hi nge vanhu vo lo fohla se hi vi hi taka leyin'wana ya ku a ku ri na operation Valo Mgodi kambe yi tikomba yi kha yi tsandzeka ka ndhawu yeleyo ti tsandzeka swinene Botpete ni hleketa 2022 loko hi tirha project yin'wana la ka opposite na FNB la ka ti-DRD Gold sweswi va yi vitaku ego hi lo za hi va landza Botpete hi mhaka ya yini hi le ku tirheni ho twa kasi no hi lava nghenaku kona se loko hi fika hi va byela hi ku hi madoda va pfumela loko va ta nyikiwa swakudya hi ku hi kombela favor yin'we hi tirha na vanhu va ku sweka la ku nga vavasati loko yo za hi twa un'we wa hina wa xisati va ku va pfinyiwini hi laha hi ta holova ku kona se va hi nyika ku rito ra ku hayi ni nge zami na siku na rin'we hi ku mati hi nyika yin'we ku halani mi tloka ku kona se ma hi vona ku mhaka leyi ya mgodi i nge heli ene tiko ra hina Botpete a ku dzineni swi komba ku na lava va taku hi ndlela ya spaza shop ka mundzuku kwale kaya ni vuya ka mujaji Botpete hi to byeriwa ku fambani laniwa se hi khale hi tshama la hi tiko ra hina i xiyimo xo tika swinene ta va vutisa lava khumbekaka kunene ku va ri swi tsandzisa ku yini hi tiko ra hina ro xavisiwa hi ri langutini ke hi ri langutini Botpete hi na masocha a hi vulavuli hi phorisa ri ya fika ri ndla yini Botpete hi vulavula hi masocha khale hina loko u vona socha a wu tsutsuma u khome tidarata a wu tsutsuma loko u nga yi xikolweni a wu bisiwa ti-frog jump se sweswiwa socha ri hlula yini vanhu lava va le xiporweni hi issue ya siku rin'we Botpete hi masocha hi na tiko loko na ku himpela va tiyimiserile kumbe swi tikomba nga tisi swo tala la ka hina swi sungula swi humelela ivi ku kota ku swi landzelerisiwa a swi koteki ku siveriwa hi ku matsundzuka hambi xiporo xa mampela hayi xiporo xa le mukhukhwini ni vula xiporo xa mampela ku fika kun'wana xi tsemeleriwa xitsemeleriwa kho nga vuriwi nchumu ko ku ri khale ku ri vanhu ku tsemeleriwa swiporo ku ri kho se swi tlhela ku swi hatla ku tatlhe swi ya lunghisiwa a ni swi tivi ku nga ku xiphiqo ku ri yini mi hetsela mi ku yini ku nga ku ri yini ma ya kanganyisiwa Botpete xin'wana kambe nghozi ya vana tolweni yi humelerile ku kombaniwa hi matihu ka yimayimiwa a hi swi landzeleleni after 31 days mi ta tshama mi rivala ku tshama ku humelela nghozi ku sariwa vachayeli va swibazana endzhaku for vhiki ntsena se hi ku komisa Botpete ni ri xin'wana ni khensa xinavetiso kandziyiso luwa mo tlangaku wa kulukumba Mkhwanazi wu hi nyika nhlohlotelo siku rin'wana na rin'wana loko mi nghena ku no tiko hi na tshembo ku ri ta kateka ke byabyeo hi swona khensini hi Denja Mlambo kaya ka Matswi inkomo Mlambo 0860002543 a hi tweneni lava mingiseri hi twa ku vo va ri yini ku lo sala timinete ta ntsevu ta mune kahle ku ni chaya ku ni chayisa va mune ntsena hayi hello n'wana mingiseri nhlekani Kalanga papa mpfukeni tilobolo hi pfuka hi ku tana hi na nchumu hi ngo vo ni tsake ngopfu Kalanga wa tiva ku ri Kalanga ni hleka ni ku tani ne ni tsakisa ku ri na mi ni rhandza chayini lavo rhandza chayini vo Kalanga kahle va yi tiva chayini a chayile hi yona mina ku saya timele tinharhu ni ti chayisela se mi ri yini n'we Kalanga mina ni nge a ni yimi na vanhu lava ngo ri vanhu vo ta le handle vanhu vo ta le handle ku ri va nghene ensin'wini leyiwa va nghenise hina Kalanga ma ni twisisi ene ni famba sweswiwani ni famba kusuhana la ku endliwaku ku chekiwa ko platinum la impala laniwa na kusuhe ka ti-shaft leti nga pfariwa ne va chela concrete va chelela vanhu lava va hina va tlokaku la mugodini va tlokela na vanhu lavo ku endla mazamazama lavowani ne
va pfala mugodi liya hi concrete mara vanhu lavowa a va heli va tshama va ri koho va vitima a ni ri hi le hi tirhaka kwala mugodini pfulela ku vanhu lava ku va nghena va endla swona swilo leswi swa va matufana vana a nge suki munhu mugambika va ku tivila South Africa la a fika pfula mugodi ya ku ri ni endlela zamazama a nga ri na munhu wa la kala ni wa n'wi komba ku ndlela yo famba ntiyiso ni kokwalaniwa sweswiwa ku na misa n'wana kwala mutoni ni tshama kona Rustenburg la hi yena pfuneta ku va sutulava ku na xiganga xin'wana kona laniwane va celaka kwa hi ya rhwalela ku so wa kokwala kaya kona laniwa va nga hembeli vanhu a hi tshikeni ku yiva hi ku ri hi yivisela vanhu van'wanyani kalanga ni ku twini va right kwala fambu ya chayisa na mi ni chayisini ni mi twile 0860 yi lo ani fonela ku seni ke a ndzi chayisa hi 2 he vanhu vanhu za ku fonela swi nga ku tivi yo rhwalela nomboro kwala mu ku fambeni va ku iyo ya khalanga leyi ya ku se swi vula ku no khalanga wihi a nga swi tivi ma swi vona mhaka kona kambe hambiswiritano khensa swinene mingiselo wa mina ku va u hoxi xandla ka nongonoko lowu eka siku leri ngopfu loko kha hi languta ka timhaka leti ti fambelanaka na tiko ra hina kusuka ka mphakelo walowu wu nga koho wa ka maphata na koho va tivisisa sweswo ve ri hayikho gezi leri ya va ri kumini tolo se swi vula ku hayi akatsongokatsongo swa ka swa lunga ndlela loko fika laha bulowini ka maphata a ku selela indlela rin'wana i famba hikwalaho tikati hayi mativa pfula leyi n'we mi nga hanya khale yi tshama yi va kona van'wana va ri yi ve koho hi lembe ra 1977 kumbe malembe lama ku nga wa va ri volwa ivi van'wana va swa va 2000 na mina swi tiva ka leswi a swi fiki swa 2000 yi lo na nkarhi wo leha yi lo na nkarhi wo leha kambe hambiswiritano ta ku yini va ka hina nongonoko lowu hi ta ku gimeta kwalani wu humelerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pet Mathebula a hi hlanganeni na nongonoko lowu nakambe munduku kwala ka Munghana Lonene FM kambe sweswi ku ta landzela nongonoko dzuma ra mina i rito ra Ike Ngoveni hi vuhumelerisi bya Mchangani andaka sweswo mi tiphina nakambe ku ya mahlweni na nongonoko wa khoma ndlela ya ta ri kona majala mambirhi DJ Matt na Xolani Xolani wele a Kenhoek hi ndlela leyo kambe sweswi a hi kumeni mahungu ya misava ya awara ya mbirhi hi lava mani Nkosinathi Chauke nhlekani eJohannesburg Tembisa Alex Nasowetho ku ya kwala ka Khiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela